Election Commission of India hinpen kilik ani kepang dapen government advertisement kapasun. Karbi Anglong rat Rusem Sonsing inti kachiki moji phan asana jamek kideng. Assembly kilika puthak West Karbi Anglong Deputy Commissioner pen pherang kiame kepha. Kardom Karbi Prime Tamalong penili sami Rani Timungpi non birtang don pen arjoitha. Assembly kilik arni Election Commission of India hinpen thang ni pha inkoira trok arni kepang dak pen government advertisement kido anta kapason pona birta nangle. Election Commission of India hinpen kilik arni thang ni phaing ko ratrok arni kapang dak pon tengpen pini thang ni phaing ko ratrok si arni difuele haraghat ele bogajan le lapin wuthat langsu ele angkang do anta government advertisement atar pangthek lapin difu railway station along kitar atar pangthek lapin difu le arlo government advertisement atar pangthek do anta pasun pontanglo. Rusem Sonsing ingtia phan asana jai mekpen kachiki muthu jia phan Karbi Anglong arat apora ni chong Hongkok angchatlo thang ni phaing ko raner kep ani Karbi longria cleared up Sem Sonsing ingtia phan Karbi Anglong arat kimo thuji pusi nili tumalong birtanang pale Karbi longria cleared up Rusem Sonsing ingti khorsing tirang sarsing tiron songbe lapin ari sanghodum kabor ipen pini Karbi Anglong arji theklonglo ang thika songjapo Sem Sonsing ingti inut Karbi ekhai phan kaching hon thek tika songjapo thang ni phaing ko raner kep ani anke alangli karli ani ningkan troksi kebra hinge ningkan kilelo laso farman Karbi Anglong Autonomous Council penchenglok pinang anaham phanga song penta thang ni phaing ko rasir kep ani Karbi Anglong adang thebi along khayamilu Rusem Sonsing ingtia kai asai lapin alamo kachethan thuji phan pinang anajai mek chising chirang pon mek erason si theklonglo Asta mangkang pialong assembly kilik ani nangte bokhet si 20 boithalang so LAC along assembly kilik kapedoji abaha thang ni phai inkora troxy ani West Karbi Anglong Deputy Commissioner Sayat Isfaq Kureman pen pherangke ameke pha berta pherangke 100 kropen berta nangpale Pherangke amai long ADC Manazdas Election Officer Mustafa Salim Ahmed lapin Nodal Officer Raja Singh Atum Chitongdun Deputy Commissioner Penangkeleji Assembly kilik ahut koson aron pensi kilik padujimal lahaya puthak radaphan ongdung alam than pachini pon an parta political party atum phan ki claim ki dam nangji aron hai sitami than pajirmi ponthu to office hours at asile ya pami to 24/7 tate deputy pura hoise officer side to eto ama solise তাৰোপৰি সি ভিজিল বুলি এটা এপ ইলেকশ্যন কমিশনে লঞ্চ কৰিছে তো সি ভিজিলত যিকোনো অঞ্চলৰ পৰা এই এপটো ডাউনলোড কৰি পেলাই যিকোনো ব্যক্তিয়ে কমপ্লেইন দিব পাৰে আৰু এই কমপ্লেইন দিয়াৰ লগে লগে আমি পাই যাওঁ তাৰপিছত ক'ৰবাত যদি তেখেতসকলে কিবা মডেল কোডৰ ভাইলেশ্যন দেখিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ ফটো লৈ পেলাই কিন্তু তাত এটা কথা আছে যে ফটোখন য'ৰ পৰা লৈছে তাৰ পৰাই কমপ্লেইনটো দিব লাগিব আৰু আমি তেতিয়া এইটো পোৱাৰ 100 মিনিটৰ ভিতৰত আমি প্ৰথমতে আমাৰ কণ্ট্ৰল ৰুমত আহিলোঁ কণ্ট্ৰল ৰুমৰ পৰা ধৰক নিয়েৰেষ্ট যি আমাৰ ষ্টেটিক ছাৰ্ভেলেঞ্চ টীম আছে তেখেতসকলক তাতে কণ্টেণ্ট চাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় তেওঁলোকে চাই পেলাই তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব আৰু ব্যৱস্থা লোৱাৰ পাছত আমাক জনাব আৰু সেই তাৰ প্ৰমাণৰ সৈতে আমি এইটো উইদিন 100 মিনিট পুনৰ আমি তাত আমাৰ চনৰ হয়তো ৰিজাল্ট আপলোড কৰিব লাগে আৰু সেই তাৰ প্ৰতিলিপি যিজনে কমপ্লেইন দিছে তাৰ মেছেজ এটা তেখেতসকলৈ যায় তেখেতে যদি তাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট নহয় আকৌ তেখেতে আৰু এটা হায়াৰ লেভেললৈ কমপ্লেইনটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে আৰু যদি কেনেবাকৈ আমিও ইয়াতে ডিছপ'জ কৰা দেৰি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো তাৰ ডেছপ'ৰ্ট মনিটৰিঙত গম পাই থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো CEO অফিচত বা ইভেন ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এইটো তেওঁলোকে নিয়মিতভাৱে এইটো পৰীক্ষা কৰি থাকে Pherangke amai long Deputy Commissioner pen kapachini pona tengki 20 baithalang so LAC along nona dihu kilik kapa doji along kadukabi polling station pharu hinira sirkep kebra nerkep doji luxury polling station inkora nerkep water aphai lak hinira suri sirkebra pharu troxira inkora sirkep zonal troxy sector phokebra EC border polling station kre troxy lapin critical polling station sirkep do pusi pachini non malam so pora phan birtamu ington pon eksena আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ
Shara License Holder, Private Security Agency, Regulations Act 2005, Head Office Defu Karbi Anglong Assam. For more info, contact Bimal Killing 93906-32433 or mail at bimalkilling.k7@gmail.com. Your every move are noticed and will take you to the next level. Minga ji thendo putang te tunwek ji. Nang keng kamalong si nang kai ji theklong ji. You can make your future bright from here on. Suri Surya dansara tum isona kimang pen. Laso kemang ke kachepahai hanlo. Dance Karbi Anglong Dance Season 5 is your turn. Ru Samson Singing Tea Talent Hunt Society presents Dance Karbi Anglong Dance Season 5. Audition started all over Karbi Anglong. For more information, contact 6008188947. Dance Karbi Anglong Dance Season 5 only on Cut Television's network. Dihena Mopit Putot Birtalong Wangtulo. Number 8 Hamren Constituency Kaparlo Pongjang Racing Ingling Arong Amikar Bor Im Tisohem Thang Ni Pai Great Roxy Arnikang Sampor Pai Ketom Apor Malom Hem Me Kichopidat Ajok Chethanon Epina Kisung Pen Chetong Nang Koklo Alang Litoma Kisung Abirtalong Si Inut Ratchari Asaya Long Claim Sip Abang Pu Krismat Nimung Pen Pini Metanga Kipen Kirap Kapat Jirdam Abirta Perangke Hundor Kropen Birtanang Pale Bor im ti so hemmi ke segluna berta social media long ke klang ki jumplop alam krishna ti mungta berta long dunsi mithang constituency hijan pura tong sekot pen kirap ke pajir dam jia phan aning chi pathik nang koklo pusi chethan Bang net lo seminili pini ani bang ke alang litum phan nili pa subswet seminili kirap nang parisipan pini ya nang cerap dun jere pen pini dak nang lilo adi mala kopi pi gla dang de pi ga pe ye hoi pen ki bang ni li somar bang pri phan anu tin phan choi pak wan pilo bla pen ke blanket pak ni pen ke sang lapan li hin pen ke aku churupalo rescue society phan alang lim ta aning me pen ajok alang litum sebi alang li la reporter ing sangu hoi pen chu contact pen alang litum seme tarpulin kasu phole hai danglu dun palang dim churuparlo panu se alang litum seme Pochemi kidami sonse me fan ni alang lim tharnam jumi hangpilo ase prang pasame panse nang chirab thupo si resco sosebening khelo alang lipen pini ki sungi phodat ahem to na phan sang pe osomara choi lapen ason ki cho hormu pajerda laso porhut Indian Red Cross Society pen nang kilo dun ason hormuta alang lipen pi pajer ponthu Khatkhati Police Station Kaparlo Karbi Anglong Nagaland Ahoy Lahorijan along Kapedo Pon Naka checking along Rakia Hormumate Heroin Keton Kelang Asai Khia Tumpen Kenep Dunlong Khatkhati Police Station Kaparlo Karbi Anglong Nagaland Adoya Hoy Lahorijan along Thang Ni Phaing Koi Ratrok Arni Anarlo Por Phai Krehini Ra Achitim Apor Malom Pen Naka checking Kepedo Pon Bom Apor Hut Arni Tili Isira Minute Inkoi Apor Malom Ihuma Auto Rickshaw AS09C8153 along Kachithap Manipur Senapati District Tadubi Police Station Keparlo Makhan Center Biarongosor Dalia Supo D Asri AK Arta Inkoi Rapli along Pen Honthe Mimi Grams Plikebra Isi Kilongdun Alang Li Kachelang Banghini Manipur Leke Impalasor Surukhaibam Nehru Meite Arta Inkoira Troklapen Nagaland East Dimapur Khuda Arongosor Kajikho Isomai Arta Inkoira Sirkep Atoma Phanta Karju Kapater Tokjiaphan Police Station along an Ponlo Laso Naka Seking Kipadupon along OC Khatkhati PSSI Malik Brahma Lapin Laso Asai along SI Mridul Rudrapol Lapin Kiton Kilang Asai Khetum Chirap Chitudun Lapin Anparta Laso Asai long Bukajan SDPO Joandas Lapin CI Bor Pathar Inspector Bhupen Kalita Tumpensi Langcharidun Prime time Abirta Bangkela Pansi Kangton Pon Iklo Domi Thakmir Kurwangthu